Tipramotha long live, Tipramotha long live, Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra ni bising tiket at tipalan senam nai, Bubagra ni bising tiket at tipalan senam nai, Sini opini sorkar na sung budroy kaplay khay nai, Sini atay stilem rago sung bidan sorkar kendro opini sorkar na budroy kaplay khay nai, Tipramotha ni candidate opini sorkar na budroy kaplay khay nai, Tipramotha long live. Sini opini sorkar na Telamra Bidansabha Kendra budroy kaplay khay nai, Bubagraki, Bubagraki. Tipramotha long live, TWF long live, Bubagra long live, Bubagraki, Bubagraki. তারাচান বুথ সেন্টার আজকে আমরা বুথ অফিস উদ্বোধন করলাম। আর এখানে আপনার সবাই মিলে আমরা একসাথে মিলিত হয়ে বুথ অফিসটা করলাম। আর 16 তারিখ ভোট, যাতে আমরা সবাই একসাথে ত্রিপুরামথার আনারস চিহ্নে প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন, সেটাই আমি আশা রাখি। আর ভবিষ্যতে আমরা মহারাজার আইডিওলজি নিয়ে এবং মহারাজারকে লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে যাব, এটাই আমার আশা। অফিস তিনি খুলকমানি বিসিঙনৰ কাইবিসি খুলকা তাবো বজা গাৱনৰ পিছত আমাৰ সাইখনা Mia ke seng yang Tarsan School boot kendroni ne yang hatupa hatinga nago kaisa boot office mia go udbodon khaileka yang sini Tipramotha ni atas nong Telamra Bidansabha Kendra ni monolito prarthi ini sar objek sorkar bo mia tongo udbodon khaikanigo ang tongo tei sini YTF ni ang tongo sini district president sini bromgona sini sar objek mia tongo nggak tini Tarsan School boot kendro ni ne Tarsan Parao boot office sini Tipramotha ni sini monolito prarthi sini candidate ni yak tike sini kita ragai boot office udbodon khaileka nana asa bahai tonai kaine chongmaribo keplai nani amhairo mansukung bahai ta buskang sini 16 tarik ni je sini chongmari assembly election oro je khapana sini 100% ya 200% ne sini Tipramotha keplai nai hi se asa bisas khaiye joto no public ro bono no sini Tipramotha no ta sini Bubagra ni je one last fight humano ta waisapana sini public ro sini Tiprasar joto no oro budroy keplai khaini hi jono asa bisas nana ama Telamra atai kendrowa jodi no vote pass ni MLA jodi ngi thaka kanan MLA thani tam koimo ponai koimang bon tangnai jate sini buskang sini to manifesto ko tongo sini vision document no number 1 sini Greta Tipalen o Greta Tipalen no tege sini candidate sini pasung tanai borok sini Bubagra ni netrite borok kokti sanai tei sini je elaka go je mota hunai sini bekar tongnai rong ni bangai je backlog sini je sakri tongnai bekar rong ni bangai bono sini vision document ni hoite na tei sini ADC police nanai 6000 vision document no sini tongo ADC police nanai 6000 vacancy bono bo fulfill khaya ni bangai 150 din ni bisingo no mo samung yapri rojak nahi sini Bubagra press meet khaigai vision document no bo press meet bising tege awai mu khaija bo 150 din bising yapri rojanai ke sini atas nong Telamra Bidansabha Kendra ni sini Tipramotha ni candidate sini borong gonang sar Abhijit Sarkar bo pasmani yagulo sini samung je elaka go depriving tongma rok je sini bekar ni bangi সমস্যা tongma rok bo tei dulai bo kokti sanai sini bangi bo ekdom kaham develop ni bangi sini samung tangnai an sini mungke ang sikla bodol ni YTF ni central committee ni secretary an bo mungke Trino Jomatia